Iyi ni radiyo BBC gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuzamiryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho, kuri bbcgahuza.com ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Tori ingingo zigenza amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa gatatu tariki ya 7 z'ukwezi kwa gatandatu. Mu Burundi umuvugabutumwa wa Islam mu mujyi wa Bujumbura ari mu maboko ya polisi ashinjwa gutuka minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano. Aho mu Burundi kandi Kiliziya Gatolika yo iranenga ibyo yita ibibazo byibasira bamwe mu Barundi bahunguka basubira mu byabo. Gute aho ushobora gusanga abantu bapfa ibintu bitandukanye, hanyuma rero bakabinuba, abategetsi bo ku mitumba ugasanga bafashe nabi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo abaturage bari barahunze ingo zabo kubera iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo batangiye gusubira mu byabo ejo hashize kuwa kabiri, barataha batahanye n'impamba. Bari kubaza bashe, bari kubaha amajerekani, bakabaha imbegeti, bari kubaha ibikoresho byose ushobora kubafasha, bakabaha ibiryo, harimo imiceri, harimo ifu y'ubugari, igikoma. Turanabasubiriza ibibazo mwibaza ku cyorezo cya coronavirus nk'uko bisanzwe buri wa gatatu, ndetse n'ikiganiro cy'abagore. Ibi biganiro biyobowe na Marike Niyonkuru. Ibi byose n'ibindi bikubiye muri amakuru ni mu kanya, nyuma y'uko Jacques Niyitegeka abanza akatunyuriramo incamake y'andi makuru ingenzi avuga ku isi arabagezaho ari mu rugo. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umujyanama mukuru mu by'umutekano mu rwego rw'igihugu Jack Sullivan yashinje Uburusiya n'Ubushinwa guhatira ku ngufu no gutera ubwoba ibihugu kugira ngo bikoreshe inkingo zabyo z'indwara ya COVID-19. Yabwiye BBC ko diplomasi ijyanye n'inkingo y'ibyo bihugu byombi yemeye gutanga inkingo nyinshi ariko idashobora kubona. Yongeyeho ko mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu Amerika izaba imaze gusaranganya inkingo zirenga kure izatangwa n'Ubushinwa cyangwa Uburusiya, ngo nukubera ko isanga aricyo kintu kiboneye cyo gukora. Perezida Joe Biden uri mu nzira yerekeza mu nama ya G7 yo muri kino cyumweru yavuze ko azayitangarizamo gahunda y'inkingo isi ikeneye. Amerika yanenzwe cyane ishinjwa kugundira inkingo zayo. Ubushinjacyaha bwo mu Budage bwashinje wahoze ari umuyobozi mukuru w'ikigo Volkswagen gikora imodoka Martin Winterkorn kuba yarabwiye inteko nshinga amategeko ibintu bitari byo kubijyanye n'ikibazo cy'agahomamunwa cyo kubeshya ku rugero rw'ibyuka bihumanya ikirere imodoka z'urwo ruganda zirimo amazutu zasohoraga. Bwana Winterkorn hasanzwe arerwa mu rubanza ashinjwamo uburiganya mu rwego rw'ubucuruzi no kunyereza imisoro. Hagati aho ikigo Volkswagen cyavuze ko cyumvikanye na Bwana Winterkorn ko azakishyura amafaranga y'impozamarira angana na miliyoni 14 z'amadolari. Iki kibazo cy'uburiganya kubyuka bihumanya ikirere biva mu modoka cyatwaye Volkswagen amafaranga arenga miliyari 30 mu buryo bunyuranye, kandi iki kigo kiravuga ko noneho cyanashinjwe mu nkiko zo mu Bufaransa ku bijyanye n'ako gahomamunwa. Ubushinwa bwanenze gahunda ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo gukoresha amafaranga angana n'amadolari miliyari 250 muri gahunda yo gukumira imbaraga z'Ubushinwa mu rwego rw'ubukungu zigenda ziyongera. Ni inkuru ya Michael Bristow mugezweho na Victoria Wonkunda. Iyi gahunda igomba kubanza kwemezwa n'inteko nshinga amategeko ya Amerika, ariko rero niramuka ibikoze bizatuma itangwaho amafaranga menshi cyane. Ikigamije ni ukugira ngo Ubushinwa budaca kuri Amerika mu myaka iri imbere. Amafaranga azayigendaho azakoreshwa mu bushakashatsi mu nzego zirimo izijyanye n'ubwenge bw'ikoranabuhanga, za mudasobwa zifite ubushobozi buhambaye n'utwuma bita semiconductors dukoreshwa mu bicuruzwa by'ikoranabuhanga. Izi akaba ari inzego Ubushinwa nabwo buri gukoramo. Senateri Chuck Schumer yavuze ko Amerika itagize icyo ikora ubu ngubu ngo iminsi yayo yo kuba igihangange ku isi yatangira kugenda iyoyoka.
ubushinjacyaha muri Repubulika ya Centrafrica bwashinje umufaransa icyaha cy'ubutasi, ubugambanyi no kugambanira umutekano w'igihugu. Juan Remy Guignoro yatawe muri yombi mu kwezi gushize ibangi. Amafoto hari ku mbuga nkoranyambaga amwerekana ari hanze ya sitasiyo ya polisi, imbere ye hari imbunda zinyuranye n'amasasu bivuga ko byafatiwe mu nzu ye. Ubufaransa bwanenze ifatwa rye maze buvuga ko ayo mafoto hari abayahinduye mu nyungu zabo. Nyuma y'iminsi 5 leta ya Nigeria ifunze urubuga rwa Twitter, ibitangazamakuru byinshi by'abikorera ku giti cyabo bikomeje kwikoresha muri icyo gihugu. Ibi birabikora mu gihe byategetswe n'urwego rw'igihugu rugenzura itangazamakuru gufunga konti zabyo. Hagati aho abamagana icyemezo cya leta cyo gufunga Twitter bakomeje kwiyongera imbere mu gihugu no hanze yacyo. Ni inkuru ya Mayeni Jones mugezweho na Yvette Kabatesi. Kugeza ubu guverinoma ya Nigeria ntiyashoboye kwigiza kure urubuga nkoranyambaga rwa Twitter abaturage bayo. Bimwe mu bitangazamakuru bikunzwe cyane mu gihugu birimo ikinyamakuru Punch gikurikirwa n'abarenga miliyoni 4 kuri Twitter bakomeje gukoresha urwo rubuga. Benshi mu banyanigeria barukoresha baracyabona uko babasha kwinjiramo bifashishije ikoranabuhanga ry'abikorera. Igitutu cyo kugira ngo guverinoma yisubireho kiragenda kiyongera n'ahandi. Umuyobozi w'umuryango wa Amerika ushinzwe ubufatanye n'amahanga mu iterambere USAID, Samantha Power, avuga ko gufungurwa urubuga bisobanura ko leta yatambamiye uburenganzira ku ijambo, ukaba uhamagarira guverinoma guhita isesa icyo cyemezo. Naho ku ruhande rwa Donald Trump wahoze ayobora Amerika, we yishimiye icyo cyemezo. Umuryango urengera ikiremwa muntu ukorera mu gihugu imbere hamwe n'abanyanigeria 176 batanze ikirego mu rukiko kuri icyo cyemezo cyo gufunga urubuga rwa Twitter. Inteko nshingamategeko ya Maroc yemeje umushinga w'itegeko wemera ihinga ry'urumogi rwo mu bwoko rwa cannabis gukoresha mu buvuzi no mu nganda. Ikigamijwe no kugira ngo iki gihugu kinjire mu bucuruzi bwarwo burimo kwiyongera ku isi, guteza imbere ubuhinzi no guhanga imirimo mu duce two mu cyaro twasigaye inyuma mu iterambere. Maroc ni kimwe mu bihugu bihinga urumogi rwa cannabis rwinshi rukoreshwa mu buryo butemewe n'amategeko n'abashaka kwishimisha. Ibi kandi bizakomeza kutemerwa n'iri tegeko rishya muri Maroc. Urakoze Jacques, nitegeka kuri ayo makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye. Duhera mu Burundi, aho umuvugabutumwa wa Islam mu mujyi wa Bujumbura ari mu maboko ya polisi ashinjwa gutuka minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano cyangwa umushikiranganji w'intwaro yo hagati. Igipolisi kivuga ko Sheikh Ndikumana Rashid yasabye minisitiri Ndiraho ko buca Gereve kwegura cyangwa gutanga imihoho amurega ko abuza abayisilamu gusenga mu gitondo. Ni nyuma yaho umushikiranganji hasabiye abayoboye amadini kugabanya urusaku mu masengero aho abantu bakorera amasengero yabo nyine. Urwo rusaku rurimo na azana, akamo gasanzwe gahamagara abayisilamu kwitabira amasengesho mu gitondo. Inkuru ya Siriake Muhawe nayo uri Nairobi. Igipolisi cy'u Burundi kivuga ko Sheikh Ndikumana Rashid yafashwe ashikana imbere y'inyamiramabi azira amajambo yashikije mu nyigisho zo kuri uyu wa kabiri mu gisabisho cyo mu gitondo mu musigiti wa Madina muri zone Buterere mu burengero bw'isagara ca Bujumbura. Mu majwi ariko arahanahana ku mbuga uhwaniro, Sheikh Rashid Ndikumana yumvikana avuga ko umushikiranganje Ndirako buca Gereve nimere yuko avuka abayisilamu bahamagarwa kuja gusenga mu gitondo. Yumvikana kandi amusaba gutinya Imana. Avuga nk'umutegeka, Sheikh Ndikumana yumvikana abwira uwo mushikiranganje gusaba ikigongwe mu kiringo kitarenze iminsi 7 kandi ko yo kwishikana ku mukuru w'igihugu akisebera wenyene kuva muri ayo mabanga ajejwe. Igipolisi rero kivuga ko yatutse umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere hamwe n'umutekano mu gihugu, amwagiriza kubuza abayisilamu kuja mu gisabisho cyo mu gitondo. Mu nama y'abarongoye intara n'abakuru b'amashengero hamwe n'amadini, umushikiranganje Ndirako buca Gerve yabasabye guhagarika ico yise bombori mwijoro. Yabasabye kubwira abo bajejwe guhagarika ingoma n'urundi rwamo rwo mwijoro rubuza abantu kuruhuka kandi buca baja ku kazi. Yabibukije ko mu gusenga badategerezwa guhungabanya uburenganzira bw'abandi. Ku bayisilamu yabateye akamo ko kugabanya indangurura amajwi zo mwijoro mu guhamagara abaja gusenga, avuga ko uraranye umugambi wo kuzinduka gusenga wenyene yivyura. Umushikiranganje Ndirako buca avuga ko urwamo rw'ayo majwi ruvyura n'abategwa n'iryo hamagarwa. Ivyo nivyo byababaje Sheikh Rashid Ndikumana, ariko ntibiramenyekana niba ibyo yashikirije ari ku gatwe kiwe
canke ari ku izina ry'umuryango w'abayisilamu. Siriyake muhawe nayo BBC gahuza miryango i Nairobi. urakoze Siriyake. Tukiri ku makuru yo ku Burundi, Kiliziya Gatolika aho mu gihugu iravuga ko ibona ibibazo yita ko byibasira bamwe mu Barundi bahunguka basubira mu byabo bafatwa nabi. Umuvugizi w'inama y'abepiskopi mu Burundi avuga ko uko kwibasirwa ku mitumba kurangwa no kubanena baregwa ko ngo bahunze kubera kugira ibyo bishinja. Musenyeri Joachim Ntahondereye asaba ko abategetsi bafata abanyagihugu bose kimwe kandi bakubahiriza uburenganzira bwabo. Navuganye nawe ntangira mubaza uko ibibazo Kiliziya yamaganiye ndetse no mu butumwa bwayo bwa misa bimeze. Mu by'ukuri si ibibazo byinshi, n'ikibazo gito cyane kandi kiba hamwe na hamwe mu bigwati ku mitumba bashyikira ko aho bari basanzwe baba, aho ushobora gusanga abantu bapfa ibintu bitandukanye hanyuma rero bakabinuba. Abategetsi bo ku mitumba ugasanga bafashe nabi, babikeka ko ibintu cyangwa bashaka kubakura ko amafaranga badafise. Twabonye ko bibabaje. Iyo muvuze ko abategetsi ku mitumba babafata nabi, mushatse gusobanura gute? Urabona umuntu iyo atacyo ashoboye gusaba ko ijambo batabanje kumutangisha amafaranga, nuko cyanke bamurabe nabi, bamuvuge nabi, bamwikeka ko kumbure kuba yarahunze ari uko yari afite icyo yiyagiriza. N'ibintu nk'ibyo. Tuvuga nko byo gusaba amafaranga, babisaba abatahutse gusa cyangwa n'abandi banyagihugu barayabasaba? Yego, n'abandi basanzwe bayabasaba, mugabo abo kubera ko baba bari bagize igihe bataba hafi, hari aho usanga babahahaza cyane, bahowe gusa ko atariho bari bagize imyaka. Ibyo bikorwa mu tuhe duce rero? Tuvuge nko mu komine zimwe nk'ini wacu, ku mitumba imwe muri komine Giteranyi, naho niho twashoboye kubona. Aho ngaho nko kuri iyo komine Giteranyi hari nk'abantu wenda mwavuga muti dufite urugero rw'abantu runaka 30, 100, bangahe bakorewe ibi bikorwa? Oya, urugero rugeze iyo nta ruhari, usanga ari umwe gusa. Nuko gusa twebwe iyo turi mu nama bagira tuti naho yoba ari umuntu umwe birababaje, kuko nawe afite uburenganzira bwo kubaho nk'umwenegihugu kandi yubashwe kandi yubahirijwe ibyiwe. Nk'ibyo bibazo Musenyeri mwabimenye gute? Ni abaturage babibabwiye cyangwa muragenda mukababaza mukaganira nabo? Urabona yuko turi hose mu by'ukuri, kuko nta hamwe, nta gace na kamwe katarimo paruwase. Biroroshye rwose kumenya, kandi paruwase igizwe n'abantu benshi. None nk'abategetsi hari icyo mwari mwavugana nabo? Tuvuge nk'abo ngabo bo ku mutumba wa Giteranyi, mwari mwabareba kuri icyo kibazo muvuga mu kibasobanurire? Oya, ntabyo turagira. Igice gikurikira ni icyo nyene cyo kuvugana nabo. Mwifuza iki mwebwe ko hakorwa iki? Twifuza nyene yuko ababijejwe baheza bakabikurikiranira hafi kugira ngo ntihagire umuntu atotezwa kubera ko yari yarahunze ubu naho akaba ahungutse. Musenyeri Joachim Ntahondereye, turacyashakisha rero kuvugana n'abategetsi kuri icyo kibazo kugira ngo twumve nabo uruhande rwabo. Nibidukundira muzabyumva mu biganiro byacu bya BBC gahuza miryango. Ubu tugeze ku isaa 1:12 mu Rwanda no mu Burundi. Iyi ni BBC gahuza miryango, urayumva no kuri Kisoro FM muri Uganda, kuri bbc.com cyangwa kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho. Urayumva kandi ndetse n'igoma. Ndi Prudence Nyuva mu kanya, turagaruka ku makuru arambuye. BBC gahuza miryango igoma ni kuri FM 93.8. Tujyaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, aho abaturage bari barahunze ingo zabo kubera iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo batangiye gusubira mu byabo ejo hashize kuwa kabiri. Ariko rero haracyari imiryango ibarirwa mu 60,000 itagiraho ikinga umusaya nyuma y'ingaruka zikomeye z'ikirunga zangije ibyabo. Minisitiri w'Intebe Jean Michel Sama Lukonde uherutse kugenderera abo baturage yatangaje ko ndetse umujyi wa Goma ushobora no kongera gutunganywa, abaturage bakazasubizwa guturwa mu mujyi, bakazasubizwa
bakazasubirwa guturuzwa mu buryo bushya mu mugambi w'igihe kirekire. Mugenzi wanjye Florentine Kwizera yaraye avuganye na Pauline Uwamariya uri mu runani rw'amashyirahamwe yo mu ntara ya Kivu ya ruguru, Baraza la Wazehe Intercommunautaire du Nord Kivu. Asanzwe rero atuye aho mu mujyi wa Goma. Yatangiye amusobanurira uko byagenze. Uyu munsi biriwe bacyura bagiye Isake kuko bamaze gutanga uburenganzira bw'uko impunzi zose zasubira i Goma. None ubwo babacyuye babahaye amamodoka yo kubazana de bus ugomba gucyura abantu. Ubwo ikibazo hano kiri ni babandi batwikiwe n'ikirunga, kuko hari abantu aho bari batuye ikirunga cyaratwaye kirahatwika. Bakavuga ati none twe nidutaha tuzabahe ku iwacu ntahahari harahiye. Ubwo leta yafashe imyanzuro, n'ubu bari mu nama yo guhita bimura bari abantu babashakira ahandi hantu baba, bise ngo ni Sake 2 na Sake 3. Ubwo bareke kubaka hariya ahantu ikirunga cyarutse kuko haracyacuma umwotsi, ubwo barumva ko hakiri umuriro. Bangana iki? Hari nka za famiye zirenga 60,000. Leta igomba kubifatira imyanzuro. Uyu munsi minisitiri wa Aménagement du Territoire uyu munsi yagiye kwitaba kuri Assemblée Nationale, ariko ku rwego rw'aha mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru guverineri yafashe imyanzuro hamwe n'abamwungirije yuko bagomba gutanga ibikoresho, ibyangombwa, kugira ngo niba hari umuntu wagiye muri famiye kuko adashobora kujya iwe, aho muri famiye bamuhereze ihema ariyo bashi, bamuhe n'ibindi byangombwa abashyize ihema aho ngaho mu gihe bategereje ko babashakira ahantu bose babubakira, kuko basanze badashobora kureka impunzi ngo zigume aho zari ziri. Ariko hari benshi bafite amafamiye, iyo bari baratatanye kandi ni kure. Ibindi bibazo ubona bya hagufi na hagufi bihari muri abo bantu bariko barataha n'ibihe? Ikibazo ufite bari kubaza bashe, bari kubaha amajerekani, bakabaha imbegeti, bari kubaha ibikoresho byose ushobora kubafasha, bakabaha ibiryo, harimo imiceri, harimo ifu y'ubugari, igikoma, harimo ibishyimbo, harimo amasabuni, harimo ibintu bishobora kubafasha kugira ngo wenda mu gihe cya mbere babe bari kwifashisha. Harimo ibyungu, amasafuriya, harimo ibintu byose by'ingenzi umuntu ashobora guhita akoresha. Hari hatangiye kuvugwa n'ikibazo c'umugera wa kolera aho bari basanzwe bacumbitse ku bwinshi, na corona yatanguye kugwira hirya no hino muri iyi minsi bari muri fazi ya 3. Ivyo bibazo byo bimeze gute? Ibibazo byo kubura amazi byo byari bihari nabyo, ariko byari bihari kubera ko urumva ikirunga cyanyuze cyagiye gitwika n'amatiyo. Burya muri mutingito wagiye unasenya n'imihanda, ariko ubu hari karitasi n'indi ONG ariko bari kwita ku byo kujyana amazi bashyira abaturage. Ubu muri iki gihe uretse mu mujyi wa Goma kabisa wandi afite amazi za robine mu ngo, bagifite ibibazo nabyo bitari byinshi, kuko hari aho bagiye bashyira za borne kugira ngo abaturage bahite babona amazi. Ariko ibyerekeye iriya ndwara ya kolera, kugira ngo ukuntu abantu bahunze, bamwe bakarara mu mashuri, abandi bakarara mu kiliziya, byari bihari ariko ntabwo byabaye cyane. N'abantu bari gukora ibikabyo, kuko nanjye ubundi narahunze ndagaruka. Ariko hano twari Isake ntamaze hafi icyumweru, ariko abafashwe na kolera aho twari turi ni abantu 2 gusa, ntabwo barengeje. Naho kubyerekeye iriya ndwara ya corona ya faze ya 3 hani Goma nta bikabyo, ahubwo Kinshasa niho turi kumva ko bikabije, kuko mu bantu 570 banza babonetse ejo bundi muri Nord Kivu, atari ni Goma, mu Nord Kivu yose harimo abantu 7. Urumva ko bidakabije. Mu bantu bose bahunze ari benshi bari hamwe, nta n'uwari ufite agapfukamunwa, kandi bose bakarara hamwe mu mashuri, mu biriziya, mu barabara, mu mihanda n'ahandi hose, no mu mazu aho bagiye bakirwa ngo baryamaga bose hamwe ikivunge, nta muntu wigeze afatwa. Pauline Uwamariya akaba ari Goma. Aho ngaho Goma rero saa 12 zirenzaho iminota 48 mu kanya nibeshye isaha, nyabareka nizere ko utahinduye isaha yawe. Reka dukomereze noneho ku bibazo byanyu mwibaza ku cyorezo cya coronavirus. Witwa Muco Est niko yanditse yita, arabaza ati mbega n'uruhe rugero rwa covid umuntu yemerewe kugwarira muhira canke kwa muganga, hamwe umuntu bishitse akayigwarira muhira nko
kuri ibi bihugu byacu bikennye usanga abantu 6 baba mu nzu y'ivyumba 2 nibyo usanga yanduje abandi. Ni ikibazo rero namubarije Dr Leonard Nduwayo udufasha gusobanukirwa n'iby'iyi ndwara akorera mu Bufaransa. Iyo umuntu basanze afite coronavirus no kuvuga iriya test ikorwa ku isi yose RT-PCR positifu ariko atarwaye, umusaba kujya mu kato akirinda guhura no kwegera abandi, akambara agapfukamunwa, agakaraba ibiganza kenshi. Iyo abantu babana tubasaba kuryama mu byumba bitandukanye. Ufite ibimenyetso byoroheje bya coronavirus no kuvuga wenda afite ibicurane, akariro gakeya ariko ahumeka neza, tumubwira gufata ibinini bya paracetamol cyangwa doliprane. Udahumeka neza afite igipimo cy'umwuka wa oxygene mu maraso kiri hasi ya 92%, ubwo nibwo tumushyira mu bitaro tukamushyira ku mashini imwongerera umwuka. Iyo rero ibihaha cyangwa ibindi bice by'umubiri byangiritse cyane nibwo tumushyira muri cya cyumba cy'indembe bita mu Gifaransa ngo service ya animation cyangwa se intensive care mu Cyongereza. Uwitwa Jean Baptiste nawe arabaza ati mumbarize muganga niba abagore bonsa abana n'abatwite bashobora gufata urukingo rwa COVID-19 ntibigire ingaruka ku buzima bwabo bonsa cyangwa batwite. Namusubiza ko abagore bonsa nta kibazo urukingo rutera ku mwana, ntabwo urukingo runyura mu masheka. Abagore batwite tubakingira guhera ku mezi 4, nibyo bita ngo igihembwe cya 2, ariko dushobora kubakingirana mbere y'igihe mu gice cya mbere ari uko wenda bafite izindi ndwara nka hypertension, diabete cyangwa umubyibuho munini. Kandi niyo tubateye urukingo tubatera ziriya za ARN message kuko arizo zizewe ubu ngubu. Uwitwa Kwizera Aime yabajije ikibazo cyenda gusa n'iki ngiki, yaragize ati ndi muri Amerika i Washington, ndashaka mumbarize muganga ko iyo umubyeyi agiye kwibaruka afise umugera wa COVID-19 ko yoshobora kwanduza uwo mwana yibarutse cyangwa nizihe nzira yashobora kumwandurizamo uwo mwana, cyangwa se ashobora gukora iki kimurinda. Umwana ashobora kwandura avuka, ariko iyo akiri mu nda ya nyina nta kibazo. Virusi ntabwo inyura mu ngobyi igaburira umwana, iyo bita mu Gifaransa ngo placenta. Iyo umugore ubyara afite coronavirus agomba kwambara agapfukamunwa ndetse n'abamubyaza bagomba kukambara, na nyuma agomba gukomeza kwirinda kwanduza umwana iyo amwonsa cyangwa amufata mu gituza kugira ngo atamwanduza. Mbere yo kumufata agomba gukaraba y'amazi yayindi ya alcohol. Ngo nta kibazo rero umwana ashobora kwandura iyo amaze kuvuka ari uko nyina amwanduje, naho ubundi yakiri mu nda nta kibazo rwose umwana agomba kugira. None nka kuriya umwana avuka bagahita bamuhereza umubyeyi akiva mu nda ya nyina, ubwo iyo afite virusi barabigirinda? Umwana baramumuha rwose akamufata, ariko rero icyo gihe aba afite agapfukamunwa cyangwa se yakarabye cyangwa se bakamushyiramo sinzi bwa uko bavuga mu Kinyarwanda bindi nyine bashyira ku ntoki kugira ngo atanduza umwana. Ariko rero ntitubuza rwose umubyeyi gufata umwana we, gusa dukora ku buryo nyine atamwanduza, nicyo tuma agapfukamunwa no kumukoraho ariko yabanje gukaraba cyangwa yashyizemo za gato. Mu kiganiro nacyo kuri wa kane twabateguriye kangwa kuko bise urugi se nibiki kuko bise urugi usiko ari we busho hindese cyangwa n'umuzimu we hindese kandi ariko nakumenya ari we nyawe nindese niwe nukuri buriya ninde umubwiye ngo aze hano kuko mana nyagasani ariko ninde umuntu guteye ku buryo niwe nukuri umuntu ukagira ubwoba ninde kuko ninde. Ni 12:45 kuri BBC. Ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro cya Baza Muganga na Yvette Kabatesi. Mwiriweho neza. Uhora akeye Cyuzuzo Giselle ni umukobwa w'imyaka 27 ukora umwuga wo kubaza. Si abakobwa cyangwa abagore benshi bari muri uyu mwuga, ariko Giselle ngo afite impamvu yahisemwo kubaza ibikoresho bitandukanye mu mbaho. Mbaza ibintu byose byerekeranye n'urubaho, ariko kubera ko hano
ku isoko hasigaye hari ibintu byinshi hajemo n'ama MDF n'iki nabyo ndabikora ariko imbaho nizo nkunda cyane. Ugakoramo ibiki rero? Nkoramo utubati, ameza, ibitanda, intebe, imitako isanzwe, icyo ari cyo cyose gishobora kuva mu rubaho nubwo abantu bibaza ko bitavamo ndagerageza nkabikora. Ushobora kutwereka hano mu rugo ndahabona ibikoresho by'imbaho byinshi, hari ibyo waba warakozemo? Yego, nk'igikoni nigiye wagikoze. Uri kubona igikoni nubwo kiri muri MDF ariko uri kubona ko nakoze combination. MDF nuvuga ngo ni rwa rubaho ruturuka hanze? Yego, ariko urubaho rw'umwimerere uri kubona ko narwo narushyizemo. Urunguru ni muvura naravanze kugira ngo nereke yuko n'ababishaka kuvanga birakunda kandi bigasa neza. Ndabona izi mbaho zirabaje neza, ziri ku murongo. Ibi byose nibo wagiye ubikoraje? Yego, mba mfite n'abamfasha abakozi dukorana kuko nigiye wahimbye design igishushanyo, ubundi negeranya ibikoresho mbwira baza kumfasha barabimfasha, ariko ubwo nawe iyo naniwe nanyishyiraho akanje. Hari utubati rero n'imiryango urayikora se? Cyane rwose cyane. Iyo wakoze muri iyi hari imbere uwo twinjiriyeho. Yego, twawureba nabo? Nta kibazo. Uyu nguyu ukoze mu ki? Ni muri muvura, ni urubaho rwa muvura. Rugeze ruhare? Yego, gushushanya. Kugira ngo ishusho yo gushushanya ikuzemo bigenda gute? Ndeba ibyo abandi bakoze ariko nkagenda mpinduramo utuntu ku buryo biza kuzana ishusho noneho nanone yihariye itameze nk'iya bya bindi neza. Nk'uyu muryango bigutwara igihe kingana gute kugira ngo ukore? Icyumweru kiba gihagije. Na kariya kabati nabonye ko mu gikoni? Biriya biroroha cyane kubera ko ntabwo bigorana nk'imbaho, ariko urubaho urabanza ukarwitondera, ruragora pe. Jize, umukobwa mu mwuga w'ububaji si benshi cyane, wowe icyo gitekerezo cyakoje mu gute? Nagiye gukorana na papa, asanzwe ari umubaji, niwo mwuga nyine wamukujije, aranaturera ari byo akora. Mu gihe rero ngiye gukorana nawe nsa nk'ugereje amashuri hagati, nshaka kongera ubumenyi, nagezeyo nsanga kubaza mbikunze cyane kuruta uko nakoraga akazi ko mu biro. Rero nakunze ibyo nabonaga muri atelier, nuko nari nsanzwe nkunda ibyerekeranye na decoration. Mbona rwose ni byiza cyane, ntangira kumubwira ntari ku ibintu ndashaka kubyinjiramo, nawe arankundira aranyankoraja. Kandi ikindi ko tuvuga turi abana 8 nta numwe wari warabikurikiye. Ndavuga nti kubera iki ubundi atari jewe wabikora ubundi nkamuzungura ko abikoze igihe kirekire, imyaka irenze 50 abikora. Rero ndavuga nti n'umurage naba mfashe ni impano nziza naba muhaye, abonye ko umwuga we utigeze uzima. Ukomeje ku mubyeyi wawe iyo akureba muri uwo murakorana abyakira ate? Biramushimisha cyane, ubona byamurenze. Avuga ati umukobwa wanjye uransimbuye sha, ntubona urakagabo cyane. Niko cyambwira ati kandi rero nakubwiye ko uzabishobora. Ni umuntu rero usetsa, mubona byamurenze. Kuba warahisemo kubikora waba waragiye ahantu urabyiga cyangwa ni wababyigiyeho? Natangiye bwa mbere mbyigira mu rugo, ariko nagiye kubyiga mbonye noneho ishuri, nkaba naranakoze na stage. Hanyuma Giselle, uyu mwuga wo kubaza hirya no hino wenda usana mu masoko uhasanga ngira ngo abagabo akenshi, ubyitwaramo gute? Birabatungura, nicyo kintu cya mbere, ariko bakavuga ati reka turebe none ibyo uyu mukobwa agiye kudukorera. Ubwo rero iyo bavuze gutyo ni nko kumpa imbaraga, kubera ko ndavuga muri gushaka kunsuzugura ko nta kintu nzi gukora, reka nze mbere icyo nzi gukora. Ariko nyuma baratungurwa bakavuga ati nuko ntabwo twakekaga ko akora bino bintu, nanjye bikanshimisha. Ubu ngo niwo mwuga ugutunze? Ubu ngubu niwo mwuga untunze rwose. Nk'iki gikoni ugikorera ngahe? Iki gikoni ntabwo gishobora kujya munsi ya 1.5 miliyoni. Urayabona rero? Yego, iyo yaje araboneka, niyo yabuze arabura, ariko ndabishima. Buri cyambere nuko wakoze umurimo umuntu akawishimira, ukabona ko ari ikintu kigaragara wagezeho. Nicyo kintu cyambere kinshimisha. Iyo mbona nashyize intoki zanjye ku rubaho, ndi ku rusena, ndi kumva uburyo runyerera, cyangwa nareba ubwo bwiza bwarwo, nanjye ubwanjye biranshimisha cyane. Bintera imbaraga zo gukomeza, n'ubundi nkavuga nti ibintu ngomba kubikora, muri make sinzigera mpagarika.
Gisele Cyuzuzo Uhorakeye ukora umurimo wo kubaza ibikoresho bitandukanye mu mbaho. Ni naha rero dusoreje muramukeho. urakoze Yvette nawe uramukeho rero gusa nkusore gatoya mu ntangiriro z'icyo kiganiro cyawe navuze ko ari ibibaza muganga wanze rukora ko hari harangiriye ikiganiro ifitanye isano n'ibibazo bya muganga ariko cyari ikiganiro cy'abagore. urakoze Yvette rero niba wacitswe n'aya makuru ushobora kuyasanga kuri bbc.com. twafashijwe na Robin Schroeder ku buhanga bw'ibyuma ndetse Marike niyo nkuru ya Robo biganiro ndi Prudence Ngyumva wakoze gwete mu bbc.com. urara haryana.